की खूब और का बातें से टीवी sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish or darmapi minwan ramangi hakhirdob ying jongpi. Ka Celestian Youth Movement Sahising Lawan Shakhmat ban penerapat ba bahkan sepenlong hingga 5th edition basketball tournament ke bah hapo kanong ba Shillong. Haba keren ciklat patai kubor samla Ronaldi Jerwa udah sport skateri Ka Celestian Youth Movement ula pentep baya kaniga basketball tournament on sepenlong hakar puway hado ka arpunyo utring mentau benai risau Hasin Anthony's Higher Secondary School. Shushu usamla Ronaldi ula pentep bagi kinhun banyak shimbenta hakan ke tournament kindan kumbaka kandai ligi kinhun katakat ar team jagi shenrang ba nyo team jagi kinthai bad hakan ke tournament an pia ki ar benta baga kusnam ya ka job kanong lai lak tingka ka ni ka SYM ka di ka Celestian Youth Movement ka di na tina provincial house ni dan ni ha whole of Northeast, whole of India actually there yang kini ke SYM nila form yang kini ka sports di shiny form ha 2019 yang kini ka first edition jadi ha 2019 dia menta ni ada ha 5th edition 2024 ma kini ka Celestian Youth Movement haba ni kum ki youth ni shime ni ka chance ban promote to all the youths ma hangi ha po ndeta ka jila juni baro ha hane India juni ka Celestian Movement kala kadai kala alam nanti dari Father Anthony Karnoarma I belong to Richard Ba Jongi they na kadao jong I ni ola kan form ni basketball team actually kajing mo jongi man belong ni ka tournament ka ba 5th edition benta kalong ban promote ya baro ki kana samla ru pakin long ki basilur ban ia lang sam ka plong ha ya hei pagi don ma but kajing ko ajing ka banwan chini mentasi kalong ba ni ko banwan chapi ru ban yo kidet tin so education afi ba baro ki brio hang ni po jala jani kin tibru shafam kani kajing ya basketball namar ba shuban ong ya no ba hang ni jala jani ibon kisap ki pom ki ba ki kena ki don but kalong no ka ba smosi ba katu kat ni ki kini pa kim ko asho kim dailat ki ko ti la jong ban le kai namar ba kim yo I kano ka importance ka ba ki yo na ka sarkar especially ma kumani kinong le kai yang kan game siam na pension yang kan ka ada sports ma kalong ba ngim da yo importance ma ha katu kat ni kiliang wala ni take part di tournament shane ne shabat ne long sarkar kam na pe mak than ya kani kajing ya basketball namar ba kalong no ka ba smosi ini namar ba ni ye kani kajing ya kai bat ni kwa ru ba ka sarkar kan pe mak sing iru na goi kajang ni ilasdang ya kani ka club day 2019 nalu ajar kat kena ilasdang dan suki ilasang ban spread ya kan SYM ke desa ke dan nanti suki ilasang form ya ka basketball team ilasang ban form ya ki football team ya ki dance group and everything all together mo ke SYM come just about one particular thing ke they look sapang ban kai ting le ta bala ban promote ban song tu ikibrio ki bakwa ban lang ban ni ki bakwa ban ya sekolah lang ban ni mo ban man yarap ini hari ka kebangi ko kan Kuki organizing committee bila Shimrai itu menciptakan ini kenyang ni ka 5th edition they have by David teams bon ba teams nama na Kolkata na po Bangalore idan ki players bana Rajasthan na Mizoram iwan municipal tanang hari ka tournament tigi dan bro kuman show ka way ka team ka women's team kali ka champion all over India, kali champion of nationals dan one municipal tanang kali ka tournament. Ka dia penstang ka tournament kana arpo itere, kata laman dia, but ka finals kana arpo itere. Di team kita kumakan arteri kishenran, but henyo teri kithe. Ka atlet kishenran divide into four groups.
light team hakawai group, but kita ni dan yo group light team hakawai group, but sound team hakawai group. Yang ini ke tournament di belong po madan yung Sinantanis Higher Secondary School, Poland Club. Cash prize kalong prize pool overall kalong 3 lakhs, both in certified men's and women's category.